Hinitaas nga duha 1.4% ang inflation rate sa probinsya ng Eastern Samar ha Enero 2026, tikang ha 0.2% han Disyembre 2025, sumalahan opisyal nga datos nga iginpagawas han Philippine Statistics Authority Eastern Samar. Ang inflation rate amo ang suklanan han kapaspas san paggios o paghataas han presyo ng mga produkto ngan serbisyo nga agsub kinpapalit han mga panimalay sulud han espesipiko nga panahon. Sumalakan Chief Statistical Specialist Ronnie Bahado, mas ubos ini hin 1.1 percentage points kumparahan regional inflation rate nga 2.5%, samtang mas ubos liwat han 0.6 percentage points kumparahan national inflation rate nga 2%. Han Enero 2025, ang inflation rate ha probinsya amo 3% mas itaas hin 1.6 percentage points kumparahan niya nga 1.4%. Ang top 3 nga nagdarahan inflation rate ha Enero 2025 amo ang masunod: housing, water, electricity, gas and other fuels 45.5% share o 0.64 percentage point, restaurants and accommodation services 36.1% share o 0.451 percentage point, clothing, footwear 7.5% share o 0.10 percentage point. Nanguna hinungdanhan pagsaga amon housing, water, electricity, gas and other fuels nga sumagka 3.6% tikang ha 0.3% ha naglabay nga bulan. Nakadugang liwatan restaurant and accommodation services nga naghitaas sa 12.4% tikang ha 9%. May daliwat paghataas sa health, 3.5% tikang ha 2.3%. Alcoholic beverages and tobacco, 2.9% tikang ha 1.5%. Furnishings and household equipment, 2.5% tikang ha 1.7%. Recreation, sport and culture, 1.9% tikang ha 0.4%. Personal care and miscellaneous goods and services, 1.7% tikang ha 1.4%. Ngan clothing and footwear, 2.5% tikang ha 2.4%. Ang transport naka-record hin annual decrease sa 2.4% han Enero 2026, tikang ha 0.8% nga increase sa naglabay nga bulan. Waray naman paggiis ang presyo ha information and communication 0.2%, education services 0%, ngan financial services 0%. Sumalakan OPA's Technical Division Chief ngan Provincial Rice Program Coordinator Chodoro Apura, ang pagsagkan presyohan bugas resultahan diri pa harvest season ngan kakulangan han irigasyon. Tikang han kabugusan nga 23,000 ka hektarya nga rice area, mga 15% laan may irigasyon ngan 5,000 ka hektarya hiniyan adto ha Dolores. Rain-fed laan kadamaan nga uma, salit usala ka cropping kada tuig nga nagreresulta in sobra 60% la nga rice sufficiency level ngan average yield nga 2.6 metric tons o 52 kavans kada hektarya. May kakulangan gihapon ha meat products samtang waray panalilift ang ASF. Samtang sumalakan Consumer Welfare Division Chief Ligaya Katuday han Department of Trade and Industry Eastern Samar, stable ang supply ngan presyo han mga panguna nga produkta probinsya ngan padayon ang monitoring han ahensya mga baligya nga may the suggested retail price o SRP. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.